Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasura Malulia Magelia Matalatinchipa, Kitchen Oregon Pelegona, Garacha, Gamscan, Jerick, Kunang, Punta Car, Marsoquilia, Oregon Pelegona, Punta Car, Marsoquilia, Domingo Punchao, Tariguletscanchi, 48 con 20 de la noche, Tarigamonchic, que fallas técnicas, Nissan, Oregon Pelegona, máquina en moyo con el que cargando, ¿listo? Porque que hay paracona, seguramente afecta mucho que internet niscanta, mancha el hecho si no que puncha con gasta. Con un puncha que incluso mana cargacho aquí pues que guamanga ya tape. Mana un cargacho tuco y puncha tarde la olla mañana prenderá morir que ya estaba horas tinaña aquí jarico que le legona. Entonces chay con un fallachcan que hay maquinanchi. Ojalá que hay con un yari que can mari que na petarde digamos chimoyo con cargando, mana ni carga el toco de coño. Antes ya te hay corolanchi ya con angari kai piña bajo ya con kai piña con angari que chigapcha mañana con la sunch apura se llaman suboficial ya tok pasajeros que kai Icapi kai Panamericana Sur y Calaupe kai distrito Salas Guadalupe Nishan bajo ya con pregona guaño con mancasja kai triple accidente Nishampe ari kai Panamericana Sur Nishampe pasajeros kai empresa Flores que chocarorga huk camión anga que batam kachan camión y naspa huk auto anga bajo ya con camión auto y empresa kim san chocan y que camión que chocaros para que na mari que muriéramos y nañata que empresa Flores ni nañata ari que ao jewispan a mamasta chocanampa jay semáforo ni mans usi conta choraros va que le chay pasacoron chay pim que guaño con caitaita suboficial PNP Luis Yair Valenzuela Cordero 28 años chay tarica pasajero Luis Antonio Mendoza Mesías 23 años paigona rica empresa Flores perique viajalachkar gariwa y Calaman tarique Lima Mangarín Mancasja y chay narique Lluxicas Pallaga Lluxicas Pallaga que accidente tarique roa coron wao gilagona panichayaicona y chayna gariga villaco eriki ailu kuna pagricao marre mario que chale panchale marre mari chayna tericao accidente de tránsito a carretera Fernando Belaún de Terre Nishampe gariga accidente pa carretero pasacoros gariga pa kai carretera de ningún chata de penetración en coche no estamos utinchango que Fernando Belaún de Terrica y un calao nortelao no un calao marina chay picona punja o glegona pallegona altura cemento selva sector segunda Jerusalén nishan lao pichay pasacororja que empresa de transporte Shiba chocaron motocicletawan y chaipita que cae moto yoscona seguramente moto yoscona un papistro la chava moto chajón seguramente guaño colan guau que le compra isca ese guaño con chainichcanco cae guaño chaco junaja guau que puracha Norbil y Manuel Díaz Mendoza guau que entienden que moto chape por chaco cargaco chay chocaron y que empresa man cae distrito de Catiluco Nishampe ñarique policía asoicon ña chay andas comisaría de segunda Jerusalén Nishan manta asoicon cuñi nas parece chay atajo chacuchcanco pitajo chay carga chay motoyo chay invadedor chay empresa chonis parico glegona pani chalegona chayna teriki chay nayata kaiwan kabelika carretera wan kabelika glegona pelegona asalto carón mancasca el camioneta por escona terik asaltasca chalegona palchalegona kunan kachi y pachape kai sector Churcampa 3:30 de la mañana Nisjanda glegona pelegona Areca y camioneta azul eléctrico con esa placa rodaje B191 Chaitarico Glegona Asaltan Manco Casja
balawanraj kay paraje Tucujasa nisqanpi chay Tucujasapiqa hinam balawan asaltanku ninkomi chay Tucujasapiqa incluso videopis kachkarqa tiktokerukunapa chay youtuberkunapa tomasqan wasillañam kachkan chaypi asalto kan siempre ninku wawqillawan chaypi chay asalto karunman kasqa chaypitaq riki wawqillaykuna pallaykuna kimsa wañukullanku tayta Antonio Zulca, Félix Zulca y Roberto Zulca, puro Zulca kama wawqillaykuna pallaykuna. Entonces seguramente familia ayllu puralla rikaw y chayñata riki carronkupas waqtampi riki wawqillaykuna pallaykuna carronkupas carretera waqtampi dejaykurqaku hinaspa chay vale arrozpa chay suwakunañataq atisqanta apakunmanku kasqa riki chay camionetapi apasqankuta ña riki autoridadkuna willakachakuchkanku ñataq wichakuchkanku ña wakiq pasajeruyuqkuna rirqapas wawqillaykuna pallaykuna porque kay camionetamanqa riki manam kimsalachu qishpi pichqami qishpi chofer waqtampi rikaw copiloto chaywan iskayña qipapi kimsa pichqamiki chay wakiq pasajerukuna mana riki sutinta willakuyta munankuchu por venganza wawqillaykuna pallaykuna manam willakuymankuchu nispa ni declarakuytapas munankuchu paykunañataqsi riki emergencia tarikullachkanku ay centro de salud de Paucarrabamba nisqanpi chayñataq noticias internacionales wawqillaykuna pallaykuna noticias internacionales chayman yaykusunchik chaypi willakuykuna yaqaynapunchaw nirqanchik yaqaynapunchaw sábado riki guerra hallakuyku entre Israel, Estados Unidos y Irán riki wawqillaykuna pallaykuna Israelwan Estados Unidos riki avionwan atakarqaku riki avionwan mana misilwanchu iskay pachak aviontas riki mandaykullasqaku iskay pachak avionqa riki diferentes bases navales, bases aéreas chaykunamanta wawqillaykuna bases navales niskanchik porque portaavionkunapas kachkantaqmiki portaavionkuna chay portaaviones kimsa kachkan chaypa riki avioneuqmi entonces chaymanta chayñataq kachkanta chay bases de Estados Unidos chaymanta Israelmanta chaymantachik chay iskay pachak avionkuna riki wawqillaykuna pallaykuna pawarirqa ari chaypitaq riki chay kamas ataquepi incluso chay aviones estadounidenses chay videokunaman hinaqa escapallachkanku chay antiaéreo nisqanmanta rikaw antiaéreo kan riki maquinaria especial riki wawqillaykuna pallaykuna chaywan defendikusqaku wakiqkunataqa sirirachisqakus wawqillaykuna pallaykuna incluso videokunapas kachkan chay huk avionpas rika atakaspan puriskaqta qhipanta qatikachaykuspa wichirachinku chaynayku wawqillaykuna pallaykuna pasakullarqa hayna punchaw chayta rimarisunchik kunan punchaw kay Francia nisqansi wawqillaykuna paykuna kay porta avionninta riki mandaykullan kay Charles de Gaulle nisqanta kay mar Báltico lawman pipaqraq maypaqraq ima ruwananpaqraq kay mar Bálticoman mandaykunku icha chaymantachum yanapanqa kay Estados Unidosta o ichataqchum kay Rusiapa contrampi pero mana riki yachakuchkanraqchu chaynaqa kay portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle nisqansi rika kay Franciapa chayaron kay mar Báltico nisqan wawqillaykuna pallaykuna hinaspataq nisqanku chaypi riki kunan practicaykusunchik nisparqa practicanqaraqsi wawqillaykuna pallaykuna chaykanqa riki reforzamiento, vigilancia, coordinación, ejercicios con aliados, capacidad estratégica y chay wakiqkunapas riki wawqillaykuna panchallaykuna chaynallataq nisqan riki kay Irán, Estados Unidos, Israel peleatinkuqa combustible subikuronqa chulla barril hasta pachak dólares nisqanku wawqillaykuna pallaykuna chulla barril hasta pachak dólares mana chaynachu kachkarqaqa riki wawqillaykuna pallaykuna sino tumpa menos ne kachkarqa por ejemplo haykam kachkan chay crudo kachkan riki mercado internacional nisqanpiqa $67 claro centavo chantinkuna riki subichanraq bajachanraq chayna riki pero aproximadamente $67
no tenga 100 man sobre tenga casi al doble pues con guauquilegon pelegona man chay ya que Rusia Ucrania guerra hayariptin chay antari que ya payakta con que Rusia ta castigaptinko subicororgamic hasta 120 mchayaror guauquilegon pelegona chay claro mana una hecho jugatorio mchayaror chay mantaj bajar que generalmente carga entre 80 pim carga chay mantaj hasta 120 chayarorga y chay mantaja la cotigorja 80 pim mantenigorja ya y chay mantaja bajaron rica 67 chay na cachcan rica ojilegón pelegón por ejemplo juknin cachcan rica precio de petróleo Brent a $72 juknin 67 entonces cachcan rica chay wheat nishan si cachcan $67 máximo chay Brent nishanyataj $72 y mampia chay diferencian Brent y wheat bueno chay tarji papá que ojile con pelegona abriguachcasun $100 más sobre tenga jaiga ta ojile con pelegona si cae precio an cae ayacucho lactanchipe cae Perú lactanchipe cachcan combustible rica tu presión rica y pero sube tenga 20 soles hasta 25 chay llega más chay paronga porque $100 casi doble ojile con pelegona 67 ventaja ¿no? 67 ventajas es casi doble pues caconga no tenga que hay para un gacha 20 hasta 25 y más pues, combustible que la canchica una p chay tam niscanco especialistas sobengan petróleo y nada que guerra sigue que tenga nispa que llega el plegona chay con una chiquilla evaluación picachcan chay nya taricao que luna roja niscan media luna roja, bueno, media luna roja, imagínate porque chay, wifala champeme que escudo chan, chay, quilla charicao quilla. Mientras no han chipanya tam escuchan chay, o machao, achka, cosas neocuna, o sachachayo, bicoña chayo, chay, nata chay, cornucopio, nincucho chay. Mientras que irán pañatagami que media luna roja, chay, naricao, paiconas nicaramon yaja. Iskay pachaktam kay Israel, Estados Unidos atacamos pan Guanyura chingmach colegio kakunata más de 80 estudiantes femeninos nisganta Guanyura chilangman kukasqa chay mama pangarara kamuch kan chisipas mana chisichos no kunan kay achilla pachapiña más o menos de las 2 o 3 de la mañana ta pangarara kuchkara mancha ko ella pagna y con unas mantas para la que de goña o chiara la otra chunchay pronto para tocucuchcan y mainacha discargan yo con pelicona que Irán gobierno iraní ni no llegado paiconari que ni caramuñari iskay pachak seri que chay atacaptin wanyukon mankasja iskay pachak ningra iskay pachak nin wanyukoy y hanchis pachak mas nin kirisja ya kawaranga mai paus China ya taja 220 equipos operativos. China van a ser que paicona listo chaleni kachkan 220 equipos operativos. China raxi capuchkan diga. Chavan paicona listo chaleni kachkan que ya patao ataque capten que defende con angopa, pero inaya se ataque seguich kan wa legona. Pani chalai kona chay parte mangona chazonch. China tarika kai Acá ericao ningriki kaipe kikin ejército israelí cha atakitaja rorasja yaja pichja pachak mama pichja pachak jawaktas jawasjako kaita marcar jacoña pichja pachak tarike chay serike kai altos mandos militares conapa Washington cuartel general Chaynayata aviones de guerra, canan chay kuna, Chaynayata buques de guerra, man, aviones de guerra, sino buques de guerra, claro, aviones de guerra, aeropuertos, Chaynayata aeropuertos y cuarteles, Chaynayata chay alejameni pa yachanan wasi, chay kunata riga pichja pachak objetivos. O sea, pichka pacha jawak tari que sapa avión yachachiscaña carga, avión rik atacanga, pichka pacha manda cada uno chic iskainin carigao, o iskai o kimsa, porque iskainin que capten estaba pacha carigao, cada uno chic kimsa ta jawarga, cojan avión me kaita, jam avión yatag me kaita.
achachalla wawqiykuna pallaykuna qunqayta rayo ima ruwaswanpas mamallaymama porque kay bueno celularta mastaq rayon rikaw entonces maylawta chay panrarawanpas ari ñaqamantaraqmi panrarakuchkan 7 de la noche nisqamantaran panrarakuchkan 8:34 hinalla seguikuchkan wawqillaykuna pallaykuna y kay asuykamuchkanña mas waqlaw toqto chayllapim kakurqa lipyaqa kunanqa kayqa cerkaykamunña waka watata altullampiñachusmi kachkan hasta kay wasikunapas kuyukachachkan entonces nisunchik chay iskay pachak avionkunaqari cada unochik kimsanka claro cada uno kimsanka qanmi kayta qampas kayta teriki yaqa chuspi hinaña rikurqa wawqillayku mana sisi hina niswanchu porque sisiqa pampallanta purin riki sino chuspi hinaña riki chay abejas asesinas niku chaynaña riki kununukuspa bunikuspa huknin achkallay achka chay iskay pachak avionqa wawqillaykuna pallaykuna chayna suwansi hayna punchaw kay Israel chaynata Estados Unidos iskaynin rika iskaynin chay operativo ruwarqa rikaw chay avionkunata kachayriqaku chay bases militares nisqanmanta chay portaaviones nisqanmanta chaynata base militar kina kikin Israelmanta riki wawqillaykuna pallaykuna chaynasuta riki kacharirqaku y chaynata riki kikin ejército israelí ña willakurunña wawqillaykuna pallaykuna chaynatam ruwaraniku kay ofensiva conjunta nisqanpi nin wawqillaykuna pallaykuna y chaynaqa riki kaypi ña ñuqayku riki incluso chay haykan wañukunpi wañukun chaykunatas qawarirqaniku nispa entonces paykuna qawarirqa yaqa llapa challantachik imana kay Perupi riki kan cuartelninchik comandancia chayñataq jefikunapa wasin chayna riki wawqillaykuna pallaykuna pero igual hayna puncha qawarqanchikña Iranpas igual kutichikuspan qanchis llaqtakuna kachka Israel muriq kikin Israelta qanchis llaqtata chay portaaviones nisqankunata chaykunatataq atakarqataq Iranpas wawqillayku kutichikurqa allintataq wawqillaykuna pallaykuna igualmanta rikaw pichqa pachak objetivos mallaymama imakunañachik chayqa fabricakuna chayllapa liderkuna chay líder o comandante o kaypi ninchik riki gobernadores regionales o alcaldes chaypa wasinkunatapas atakarqakuya chaykuna llapa challan riki listasqa karqa riki wawqillaykuna pani challaykuna chaypita riki Nicaramunku kunankama mana sumaqtaqa chiqapi yachakuchkanchu anki mayor parte nisqankuña de kay Ali Khamenei nisqantas wañurachinmanku kasqa hinaptinsi kunanqa riki nisqanku tawachunka punchawmi ayunuman yaykusunchik lutukusunchik lutukus mamallaymama runtuparam chay chikchipara chayakaykamun kaylama ojalá ama afectarunmanchu entonces karqanchik kay tayta ayatolatas wañurachinmanku kasqa chaynata riki diferentes medios riki principalmente puntataqa Israelmi willakaykamurqa ñam chay ayatolapa wasinta bombardearunikuña wañuspa wañun kawsaspaqa mama kirisqacha kachkan nispa kay para kaykamun nisyota wawqichallaykuna panchallaykuna entonces niskarqanchik riki wañuspa wañun kawsaspaqa kirisqacha wañuypata imanpi tarikuchkan nispa Israel kamus willakaykamurqa chaymantaqa Donald Trump anunciaykaramun rika wañurachinikuñam chay wiraquchataqa wañurachinikuñam nispa chayna hayna punchaw rimaykarqa pero chaymantaqa yaqa llapanña riki ninku wañukunmi nispa wawqillaykuna pallaykuna wañukunmi nispa incluso agencias oficiales iraníes agencia de noticias niskanchaw paykunapas ari chay Ayatollah Ali Khamenei nisqantaq wañurachinku Ayatollah ninanqa alto mando militar nis jefe ninansi rikaw imaynam kaypi inka jefekuna otaq kaypi nisun gobernadores regionales chay ninansi Ayatollah chay Ali Khamenei kunan qhawasqanchik pay riki chay umallerqa kunanqa huk Ayatollahkunañas kachkan riki hatiqninkuna ya chayman riki yaykusunchik nisqanku riki paykuna tawachunka punchawmi luto y ayuno chayman yaykusunchik nispas paykuna churakuykunku riki wawqillaykuna pallaykuna
chaynallataq trumriki ina chay ratullataq anunciaykamurqa kay nuevo grupo de gobierno iraní, una reconstrucción efectiva Níger nisqansi listo llaña kachkan kay wiraquchakuna, o sea que actual gobierno pikaqkuna chinkaptin asuminanpaq wawqillaykuna pallaykuna chaynata kikin Estados Unidos Nicaragua ñam listo challaña kachkan kay nuevo grupo de gobierno iraní. Entonces, el nuevo grupo gobierno iraní pega pikunaya kachkan, seguramente un Delcy Rodríguez, Huichatachcho Amerique, Huk Pasrica o Huku, Nison Chiquiari, que Punta Rey Pachurincho, Chay Kutikuita Monachka, Imainaya, porque Chay Taman aclarachkan Kuchurico, Augilegona, Palegona. Chayna Tariki Kaipe, embajador, y Najana Punchao Nerjarik, embajador de Irán, México, Pinirja, Manam Ayatollah Khameneiqa wañunchu nispa. Kawsachkan me manam wañusqachu nispa nirqa, pero ya mayoría nisqaku ya wañurunmi nispa, wañurachinku nispa. Incluso kunan punchawpaq kay willakuyña chaykamayta otro Ayatollah. Huk Ayatollah ñarikueron Arafi nisqan paisi kimsa kaq miembro de Consejo Interino. Kimsa kaq miembro. Entonces kay Ayatollah Ali Khameneipa jatiqnin seguramente wañu con paipas en ater kim sakaj. Y mainan pitach kaina kachkan porque manachum jaina wata guerra karjaña Israel wan Irán inaptin chaypi miki wañu chinankupaj ñari que jikutarjako. Wañu chisunmi wañu chinanchikamam atakasunchik wañu chispan gusto kasunchik nispam chay perimanakorjako inaptin miki chay perimay karjaña kikin kay Ali Khamenei serik jatiqninkunata churasqa ñuqa wañurusaq hinatinqa paymi kidanqa qunqayta pay nintinta wañurachiwanqa hinatinqa paymi kidanqa mana pay qunqayta riki llapaykutapas paytapas wañurachinqa hinatinqa paymi kidanqa nispas patachaykunman kasqa wawqillayku kikin kay Ali Khamenei hayna wataraq chaytaqa patachasqa ña sutinchasqaña karqa pay wañukuptinqa jatiqninkuna kidananpaq, ¿ya? Entonces chaynapi mana chay mando tukunanpaq y paykunapaq kastan kaqkuna riki chay kidananpaq riki mana chay huk junqaqnin traicionero kidarunanpaq riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaynapi kunan riki kay Arafi, huk Ayatollah Arafi Pairiki asumí con juristas Pairiki o abogado, Consejo de Guardianes Nishan Maricao, Paiserica el presidente Irán Masoud Pezeshkian, Paipeon Riki asumí con Goricao, Chania Tariki el jefe del Poder Judicial iraní, Galam Hossein Mosderani Eye. Entonces, que completa con Kachkan Yariki juntan con Mana Riki Tukuchkancho, aunque Ayatollah Hamanan presidente Chocarga, sino líder link, o sea, Uma. Hukme presidente en coja, pero hinaya chay presidente kachkari que Masoud Pezeshkian, paita manos wanchingucho, paimanta manam ancharima y carga choricao. Imaginam que presidente del Congreso que Perú atizapa más o menos China chicao. Presidente Hatumpa menos lericao. Igual Israel pipas que quien presidente chum umalichkang. Chay Netanyahu mao secretario primer secretario imaginam que Perú primer ministro primer ministro hasta presidente mantapas más Ateneo grachay nariko pero que pero permanan primer ministro Ateneo choricao pero aclaro con una peja que primer ministro más ateta juicos jain nariko por ejemplo chay nichgan chica Netanyahu man america presidente chukmi kachkan presidente Israel pero paimi que más taja chay guerra con ata tangachkan. Igual que Irán pipas, manan kikin presidente ejecutivo, partida, ricao, no sé, imagínate igual pillan con cupso, que ya con paicona, diferente, ricao, entonces conan paicona que gobernan por consejo, presidente más presidente jefe del poder judicial más Ayatollah, entonces paicona gobernan, entonces Ayatollah sería que Ayatollah conas más atini o con paicona. Ahí está, y hasta allá Consejo Interino Nishan ña kachkan ñariki paikunan chay
mana ari que deja kuchkankucho kay Israel chaynta Estados Unidos ataque tawajilaykuna palaykuna chaynta ari huk iskayta ari haynapuncho ari marqanchiñam pero kay wakiqkunata kunan rimarisunchik kay ari que Irán atacas haynapuncho atacaspan atacarusqa aeropuerto internacional de Dubái nisqantapas chaynallataq kay hatun edificio turístico rico awqillaykuna palaykuna La Marjucha Ucupi especial incluso wakmantaqa kachkanmi reportajikuna kay edificio mantaqa wak edificio taqa ñakaytas rurasqa rico awqillaykuna palaykuna La Marjucha Ucupi islatapas especial ta rurasqaku wakpa cimientonqa caro Ucupi chaytaq nichkanku en construcciones más imaninkum chayta construcciones super construcciones nispam sutinchanku kay hatun edificio to awqillaykuna palaykuna wakpi kakun riki hotel kan restaurante kan tiendakuna kan kayna huñunakuspa reunión rurana rika sala de convenciones chaykuna de lujo awqillaykuna palaykuna chaymi chay Burj Al Ghali de Arab entonces chaytapas kaqa rika wak husnirachisqaku awqillaykuna palaykuna entonces wakpi turistakuna mayna mancharisqa karqaku rika entonces aeropuertos chaynallataq riki diferentes oficinas instituciones hotelkunatapas imaynampis kay hotelkunata porque achka hoteltam haynapunchaw Israel kutichikuspan bombardearurqa imaynampitaqsi chay hotelkunata porque niswan riki chay hoteltaq yanqachiki nispa mana chay hotelpis kay altos mandos militares samapakun paykunapa chay samanantas chaytaq bombardearunku manas cualquier hotel tacho kay hotel kunan kay bombardeasqan hotel wakpipas samarqaku rika especial manam kaytaq atakanqachu nispachiki wakpi samakuqku rika kunqaytuk taxa hotel utaq cuartelpi puñusun cuartelpi puñu imasun hinaptin qariki cuartelintanapi chinkarachiwasunmi nispari kay especial hotelkunapis un hotel de lujos wakaykunapi qariki apu chay qulliqisapakunapa puñunallan riki awqillaykuna palaykuna entonces chaynintinta kushkaqa manam riki bombardeawasunchu nispa chay Ucupi riki pakakuqku ¿no? Claro, mana pakakuq hinachu pakakuqkuqa sino más o menos chayta riki ninku chay Ucupi riki disimulaqku nisunchik rika como cualquier turista hina chaysi kay hotelkunataqa mana kayqa chulla hotellatachu listakuna kachkanchaqa redes socialespi yanqaña kay hotelta wak hoteltam atacarusqaku nispa imaynampi chaqa nichkanchik chay hotelkunapis ejército Estados Unidos riki yachapakunman kasqa chaypi tiyasqaku awqillaykuna panichallaykuna chayñata riki chaynallataq kaqay kay portaaviones Lincoln Abraham Lincoln chaymanpas chayarusqa riki tawa misil tinsikuna chay portaavión mana sirvikunchu porque chayaron misil naspa riki tojoparon chay avión purinanta chayta allichachkanku chay parchachkanku riki awqillaykuna pallaykuna manas unditaqa undirunchu kaykuna kay portaavionkunaqa manas faciltaqa undikunchu pero ichaqa chayaron seriki chay misil awqillaykuna pallaykuna tawa chay avionkuna karqa helicópterokuna karqa chaynta chay pista de aterrizaje chaykuna karqa chaykunaman seriki chayaron awqillaykuna panchallaykuna portaaviones Abraham Lincoln recibió 4 misilazos chayñata riki kay estrecho de Hormuz nisqantaqa riki wichqaykunkuña suwawqillaykuna pallaykuna kay Irán llaqtakuna rika kay Irán riki wichqaykun kay estrecho de Hormuz nisqanta riki wawqichallaykuna panichallaykuna tenqa manaña riki chay estrecho Hormuzmanta lluqsinñachu combustible chay petróleo nisqan paqway wichqasqa kachkan pero mana paqwaychu chino bukikunaqa ruso bukikunaqa normal si wawqillaykuna pallaykuna yaykuchkan lluqsimuchkan qhipikuykuspa pero cuidawan rika porque Iránman tumpananku rayku riki chaytapas bombardea imachkanmanku disimulawlla rika
paykunapaq mana ka estrecho hormuz riki tumpa llañuniklla kachkan riki chay riki fácil wichqaylla riki chay ukupi kachkan incluso imakuna ninmi kachkan chay bombas submarinas nisqan wawqillaykuna pallaykuna kaypi nin riki estrecho hormuz está cerrado de facto. Es inseguro nispa ni karam wawqillaykuna pallaykuna chaynaq kay guardia revolucionaria yani chaynan sutin riki guardia revolucionaria iraní paykuna riki estrecho hormuz nisqanta wichqaykurunku hinaptinqa riki kay combustible chiki poco a poco subinqa ña ari kay estrecho hormuztaqa wichqarusaqkum nispa amenazarqakuña. Sichum atacawankiku hinaptin wichqarusaqkum nispa rimapakuy karqaña chay Nicolás Maduro manachka enero killapi astarurqaku hurqururqaku kay Venezuelamanta chay fichakunam riki qunqayta chayna wasunpa ya preparados nispa riki preparasqaña karqaku kunan wichqarayachka kay llañuniqlla kachkan riki kay qhawanakuchkan kaylaw waklaw kay chawpinta riki mayo hinalla pasachka. Pero en realidad mana mayucho sino lamar huchaya macho le macho lamar hucha wawqillaykuna pallaykuna está kay pipsqachkanchik kay anki puerto mau chaymanpas chayarurqami wawqillaykuna pallaykuna kaylaw huklaw llaqtalaw qarika igual kay Iranlawpas kaylaw waklaw chay bombakuna chayarqa wawqillaykuna panichallaykuna chayñataq nichkanta Estados Unidos alerta mundial kay Iranqa lliwpas vingakuwasunmi así que cuidakusun llapanchik cuidakusun nispas kikin Estados Unidos riki wakiq llaqtakunatapas rimapayachka entonces kaywanqa nisunchik hinallan chay guerra siguikunqa riki chayñata nichkan riki kay guardia republicano revolucionaria de Irán ñuqaykupaq kachkanmi armakuna modernos armas churakusqayku kunanqa chay laqla armachakunallatam punta armachanchikunallatam hurquchaykamuniku. Entonces moderno armaykunatam hurquykamusaqku hinalla hikutawaptikikuqa nispas amenazan wawqillaykuna pallaykuna cualquier momento chay ataquemanta kay China riki nin Estados Unidos me huchayuq kay guerrakuna hallarinanpaq nispa maypi rimarin chay ONU nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna ONU nisqanpi chaynakunata rimarichkanku riki ña riki huñunakununkuñu kunan punchaw riki qayna punchaw chay ataque karqan kunan punchaw domingo de emergencia riki huñunakurunku kay ONU nisqanpi wawqillaykuna panchallaykuna hinaptinqa riki ña riki chaypi parlarichkanku ña riki hinaspa cada uno defendinku wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos nin ari ñuqaykuqa riki atacarqaniku porque ñuqaykupas defendikuchkaniku paykunamanta porque chay armas nucleares nisqankunatam paykuna fabrikachkanku tinmi manara fabrikachkaptinku riki ñuqayku paykunata riki destruychkaniku nispa nin Iranñataq riki paykunam uchayuq paykunam atacawachkankuqa ñuqaykuqa defendikuspa contestachakuchkaniku nispa chaynatasa riki ONUpas nin ari Irán riki pima mayma riki pipas sikuruptinqa hawkalla karunqa pipas maypa riki reaccionaspaq kutichikunkimi sikususqaykita anchayllam riki kutichichakuchkan kay Iranja ninsi wawqillaykuna pallaykuna kay ONUpas riki wawqillaykuna pallaykuna kay embajador iraní kay ONUpi tiyaq chay embajador Amir Said Iravani pay riki nin ñuqaykuqa chay derecho de autodefensa nisqanta autodefensa imaninan kaypiqa comité autodefensa hukmiki mana chay comité de autodefensachu sino autodefensa ninanqa ñuqaykuqa riki atacawtinku defendikuniku chay ninanmi wawqillaykuna pallaykuna así que ñuqaykuqa chayllatam rurachkaniku paykunam chiqap agresor nintaq Estados Unidos pues igual nintaqsa manam riki ñuqaykuchu agresor kaniku paykunam hinaptinmi que manaraq paykuna atacawachkaptinku ñuqayku puntaruniku nin riki igualmanta atacanakuchkan mana Estados Unidos pa ari huchaykuma ninchu wawqillaykuna pallaykuna hinaspa nintaq riki Irán nirqa ñuqaykuqa chay objetivos militarkunallatam atacarqaniku paykuna isusqa chay colegioykutapas bombardearapuwanku chaypi sipaschakuna estudiante warmakuna wañukun achka pachakninpi nin claro yaqa pachak riki son 85 casi 85 niñas nin chaynas wañukunku riki kay sábado punchawta
pero chay tanin Estados Unidos venida semana paikunapas igual atacan chakaya base mana bases militares ya tacho sino civil kunata pas chakaya hotel kunata chakaya aeropuerto kunata imananta paikunata aeropuerto imananta paikunata hotel chay pekari que hukuruna kuna sama pakun chay tam chay atacaron con is parik igualmantas kay con ari que mana maigin pas ari niruncho mana maigin pas Amazon ya amanya nina concho ang ko igual tasa o chay miembro con amay atakan na ko ichik mana chay nakanki chignispa pero igualmantas hoknin pas defendi con ruras hanko tawaw hilay ko na pani chalay ko na chaynya tariki chay nallata kachkan tariki achaskan china nya nirgay kichignya kachkan mereke grupo riki au kay reyman naja imaningun chaytan rey hatekninkuna rey hatekninkuna antiguo régimen isgam hatekninkuna kachkan o grupo y chaynata kay régimen chigninkuna au anti Jameneis chaykuna kachkanta au y paykuna riki callikuna malluqsiykus pachay estatua de Ale Jamenei estatuankuna karqa riki au llaqtakunapi chaykunatas lleo lluqsispanku chay vandalismo nisqantoranku pero as grupullo qillaykuna pallaykuna mana achkasuchu no inañachik pachaq runakuna kaylaw akla jovenkuna purispanku chayta rurarqaku seguramente chaypi tarikachkarqa kay policías secretas o guardias secretas o maigin sutiwampa sutinchaspa de Israel en Estados Unidos chay paykuna que umallerqaku chay tawakijuna incluso pagaspakunaraq seguramente chaytañataq kay prensa Estados Unidos prensa occidental que mira ay karachin achkalla llapa llaqtam nikun mana llapa llaqtachu awqillaykuna pallaykuna llapa llaqta más bien kay Ali Jamenei wañurachiptinkos waqasqa kulutukusunmi kunanmi chaqa Estados Unidos venga kusayki como lutuykutaq tukuykusaqku nispa ninku mana llapan llaqtachu pero prensaqa chaynata nichkan pueblo iraní mana pueblo iraníchu sino un grupo mana achkasuchu un pequeño grupito wawqillaykuna pallaykuna imana kay Perúpi Castillo Ganaruptin lluqsirqa chay famosos resistencia o grupucha ayajas pichachunga pachak runa chachukarqa contratasqa es julqi pagasqa especial contratas ayaja profesión nin hinaña que karqa chaypi puripakuspanku hasta sueldo yura kasqakupas aunque chaytaq mana chay prensa mermeleraqa gobierno parteqa ari ninchu kunankamapas pero de acuerdo a investigaciones prensa alternativa ahí paykuna pagasqa chay chaqwata rurarqaku igual chiki kay Iranpipas wawqillaykuna pallaykuna ika chaqwata rurachkanku chay runakuna pagasqakuna rika kayta ruwamos waqta o sino un grupo pandillerito pues chayna rika wawqillaykuna pallaykuna entonces qayna punchaw ataquillawanchu kay tukurun guerraqa wawqillaykuna pallaykuna sino hinallaraqsi chisi tuta porque sábado punchao chaytaqa rurarqaku rika sábado punchao chay primer ataque karqa sábado tarde en laoman rika pero tutapas kunanka achillay pachamapas kay domingomanpas huk ataque kasqaraqsi Israel si kaqlla kutichikusqa wawqillaykuna pallaykuna ataquita kaqlla atakasqa Iranpas kutichikamuntaq chayna atacanakuspas kunanpas achillarunku wawqillaykuna pallaykuna quizás kunan punchawpas chayna atacanakuspa riki chisiykurqaku porque nisqan riki ayta nueva oleada de bombardeos mana nincho segunda oleada o defensa mana nincho sino otra oleada otros ataques entonces ahí está sigue los ataques wawqillaykuna pallaykuna mana yachakunchu haykapi tukunanpas chaynata riki embajador de Emiratos Árabes Unidos porque Emiratos Árabes Unidos pinchay machu hotel nintarik destruirapun nik wawqillaykuna pallaykuna paykuna rikinin kay embajador ninchikta asuchikamusunchu Iranmanta nispa riki wawqillaykuna pallaykuna asuchikamuchkanku kay Emiratos Árabes Unidos chay emirkuna riki paykunaqa wawqillaykuna pallaykuna gobernanakunku son emires
mana presidente kuna chuno emir kuna ima chaypi patrón kuna ya hacendado kuna ima chayna en vez de decir hacendados paykuna emir rikao paykuna rik hatun llaqtata rik wawqiykuna paykuna imana kay departamento Ayacucho chayna saykunata gobernan huk emir huknin emir wantata hina huknin emir rik Huancayuta hina huknin emir Huancavelica hina chayna achka emirkuna kachkanku yak pichqachu suqtachina chaypan sutin chay Emiratos Árabes Unidos Qatar por ejemplo kay Emiratos Árabes Unidos man pertenecen chay Qatar hotel ninkutapas destruyapun ya chayña tarik base militar ninkutapas wawqillaykuna pani challaykuna paykuna rik embajadorninta anchorichimun ña rik kay Irán ukumanta mana chayllachu nintaq rika ari kay ataquepiqa kimsa militar ninchikuna wañukun pichqañataqmi kirisqa kachkan ñuqamantaqa mana chayllachu claro militar ninkuna chay quizás chay wañukun pero kay ataquepiqa mana militarkunallachu llamkanku civilkunapas técnicokunapas kachkami entonces paykunataqa mana sutinchachkanchu porque según kay guardia iraní paykunapa willakuyninmi naqa iskay pachak mas ninsi kay Estados Unidos ejércitopi kaqkunapas wañunku nichkanku entonces seguramente kay kimsa kirisqakunaqa altos mandos militares o seguramente pakanankupaq kay kimsa chayllata ariki chiqapchachkanku wawqillaykuna panchallaykuna chayllata nichkanta imas chay kimsachaqa masraqmi wañunqa kay ataqueqa duranqam unaychataraq hinatinmi chaypi achka llaqta masinchikuna wañunqa ay paykuna riki kay llaqtanchik rayku vidankuta intrigachkanku nispa nin wawqillaykuna paykuna hinaman llakikunchik riki wañuqninchikunamanta pimama mana llakikunqachu pero masraqma wañunqa nispa wawqillaykuna pallaykuna kunan punchaw domingo riki declarakun chayanta riki kay embajada de Perú en Israel chaypi riki willamuanchik ari peruano masinchikuna kimsa waranqa masmi kachkan Israel pinchkankumiki chayñataqsi turistakuna riki risqataq pay turistakuna sisqa riki mana kutimuyta atichkankuchu wawqillaykuna pallaykuna mana kutimuyta atichkankuchu turistakuna pero mana llapanchu chay turistakuna sino wakiqkuna hina wakpi yachan rikaw chaqa nichkanchik pichqa waranqa pichqa kimsa waranqa pichqa pachak chayna waw kimsa waranqa pichqa pachak peruano masinchikunas yachan wak Siriapi Siriapi nisunchik Israelpi mama sutintapas pantachkanchik kay Israelpi wawqillaykuna yachan riki peruano masinchikuna kimsa waranqa pichqa pachak peruanos chaynata nin kay embajador Javier Sánchez Checa embajador peruano riki wawqillaykuna pallaykuna nichkanku riki kay embajador sichuynalla sigin hinaptinqa kay peruano masinchikunatacha lindaman ayqichisunchik principalmente wak Jordania hinaspa Egipto lawman chaymi kachkan mas cerca chaylawmancha ayqichina kanqa mana chaynapi sachakuypi kanankupaq nispa pero turistakuna sisuqa yak kimsa o pichqachu turistakuna wawqillaykuna pallaykuna wak Israelpi kachkanku turistakunaqa riki purikuq riqlla rikaw paykunas mana kutimuyta atichkanchu porque mana kanchu riki avión kutimunankupaq riki wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki Alemania, Francia, Reino Unido paykunapas mitikuytaña munachkanku cucharachankuta rikaw miti cuchara ninkuchu entonces chayna riki wawqillaykuna pallaykuna paykunapas chapukuyta munachkanku kay guerraman rikaw Alemania, Francia, Reino Unido kimsanku chaychik Franciaqa chay portaavionninta mandaykullaña rikaw paykuna nichkan ñuqanchikpas ataqaykusunmi Irantaqa porque ñuqaykupapas kachkanmi interesniyku nispa ima interesninkutaq kay llaqtakunapa petróleo ya wawqillaykuna pallaykuna entonces chay petróleukuta rikaw kunan wicharinqa nichkanchikmi kaw entonces chay ama wicharinanpaq paykuna riki kay ataqaysinqaku yanapanqaku kay Israelta posiblemente chaynapi chay petróleo ama subinanpaq rikaw chayñata riki kay Iranta vencerunqaku hinaptinqa chay petróleo riki paykuna dueñoyakuykunqa rikaw principalmente Estados Unidos hinaspañataq rantikunqa Europaman suficiente petroleonku kakunqa rikaw chaynata nichkanku riki wawqillaykuna pallaykuna chaynata nichkanta kay guardia revolucionaria iraní ñam jefe kichikunataqa llapantaña seperuniku rindikuychik manachu rindikunkichik hinatinqa wañukunkichikmi nispa ñam riki
rindikunaykichikña o bien manachu rindikunkichinaspaka lliwta sepisaykikun nispa amenazaykun kunan punchaw domingo riko wawqillaykuna paykuna kay Donald Trump ñariki ninña lliw altos mandos militares lliwña wañukun pero chaqay huk ayatola yaykurun ñaw entonces chaqay hatekni yaykurunña pero mana chaytaq ninchu rika ñam riki lliw altos mandos militares taqa lliw ñam seperuniku chay ataquipi nispa nichkan wawqillaykuna pallaykuna rindikunaykichikmi mana chayqa mana rindikushpaqa wañuymanmi richkankichik nispa amenazaykun chayñataq riki nintaq kunan punchawtaq nintaq riki kay Donald Trump ari kay huk iskay jefekunaqa ñam riki hayamachkanña telefonowan tayta Trump riki parlasunña amaña ataqui kachunñachu nispa tenga paykunaqa ñam negociaytaña munachkan pues justamente los Delcy Rodríguez los Delcy Rodríguez de Venezuela chaynakuna kachkanña rika chay vende patrias nisqankuna wawqillaykuna pallaykuna Iranpipas rika entonces paykunas ña Donald Trump ta ruegapakuchkanmankuña rika kay grupo tariki ñuqayku churaruayku hinatenqa ñuqaykuwanqa negociakuykusunchik nispachik ninakuchkanku imatay chay parlachkanku pero ña Donald Trump nirunña rika a veces Donald Trump yanqapas alabakuntaqma o seguramente kaykuna pakanñata parlanku pero Donald Trump qarik alabakurunña rika quizás pakanña wiraqucha parlasunña imaynataq kanman nispa haya imarqaku huk iskay hinatenqa ya chaytaqa riki a veces hayamachkanña ruegapakuchkankuña nispa riki Donald Trump ña willakurunña chaywanqa riki willarunñam riki kay Guardia Revolucionaria iraní nisqanta paykuna riki pim chay Estados Unidoswan parlakuchkanqa paykunata riki karunchasunchik sepisunchik nispapas chaynanmankupas bueno chaymantañataq kay tayta papa de Roma nin wawqillaykuna pallaykuna amaya maqtakuna peleaychikchu imamantataq peleankichik ama Estados Unidos Israel Irán peleaychikchu llaqta runa wajan chaypi civiles ninchik rika llaqta runataqa kay pacha rimaypiqa rika los civilkunam riki sufren civilkunam waqan chay guerraykichikwan qankuna yanqapas peleakunkichik nispa rimarin wawqillaykuna pani challaykuna chaykama riki kay guerra entre Israel y Estados Unidos e Irán entonces kayman seguramente kay punchawkuna hinallaraq uyarichkasunchik riki ataque kasqanta riki wawqillaykuna pallaykuna manas tukuchkanchu pero manaña kunanqa riki primer ataque segundo ataque chaynatañachu sino chay primer ataquillamanta chayñata riki imakunatam destruyunku chaykunallatas chay willakuchkanku rika tumpata riki kay prensakunapas waklawmanta willakuytaqa pakarimuchkanku wakiqkunataqa mana riki imam kaqtañachu willakamuchkanku nichkanku chaynata riki kay Donald Trump y Cuba chaymantañataq rimarisunchik wawqillaykuna pallaykuna kay Cubatam riki nichkanku rika kay Donald Trump kay partitaqa waykusunchik Donald Trump nichkanña riki kay Cubatapas poco a poco riki ñuqanchik gobernasunchik nispa kay kanankamallam dejarqanchik chay Castrokuna riki chay izquierdakuna chay comunistakuna gobernanakunanta kunanqa ñuqanchikñam gobernasunchik nispa kaqay nichkan rika Donald Trump analiza toma de control amistosa nispa rika qamkuna munankichikchu yanapakuyta natenqa bueno ñuqayku yanapasaykiku pero ichaqa munasqaykutam ruranaykichik nispa riki nichkan riki disimulawlla riki wawqillaykuna pallaykuna pero kayqa riki mana paykunaqa sufrichkanchu porque nichkan riki Donald Trump manañam petróleo yaykunñachu manañam ayuda yaykunñachu waka cubanukunaqa wañukuchkanñam yarqaymanta manañam achkinkupas kanñachu Venezuela llamiki petroleota huk kunanqa manaña Venezuela hukñachu hinatenqa manañam kanñachu petróleo nispa pero chaqay ayudaqa rikuchkan kaqay kunanpas kay armada de buque mexicanas wawqillaykuna pallaykuna yanapakuyta riki barcos Papaloapan y Huasteco iskayraq Papaloapan y Huastec chay hatun buques de armada mexicana paykuna riki martes punchawtaraq lluqsikusqa 1000 toneladas de alimentos nisqan riki wawqillaykuna pani challaykuna 1000 toneladas de alimento anchaymanta kay Irán Israelmanta riki rimarita qunqaykusqanchik
mana wañurachinkuqa kay ali hamanillatachu wañuspaqa, sino wañukunmansi kasqa kay ali hamanipa warmi churin masan willkan. Paykuna asiki chay wasipi yachasqa rir nishkanchik manachu chay palaciontas destruirunku nispa paykuna chay wasimpi yachasqa chay tesusqa chihapta ña kikin gobiernomanta rimaykamun ari wañurunmi warmi wawan masan y willkan. Entonces ya sichon kikinpas chay ali hamani wañukuna tenqarik lliw familiantinchik wañukun rik wawqillaykuna paykuna chay Israel atacaptinmi paykuna wañukunman kasqa nispariki rimarillanku wawqillaykuna panchallaykuna chay partechataq qunqaykuchkasqanchik rika qunqaykumantaqa pakarukusqa. Chaynaqa tukupananchikpa wawqillaykuna pallaykuna alerta nuclear Europa Estonia nisqansi armakuchkan. Estonia rika wawqillaykuna pallaykuna Rusia cercallan rika y chayñataq riki kay kay Europa occidental paykunas kay armas nucleares nisqanwan armakuchkan. Chaynata riki Rusia nichkan Estoniakuna ama armakuychikchu, sichum armakunkish natenqa puro arma nuclear wanchik sikunachakuykusun natenqa pitaq perderonqa a ver nispas wawqillaykuna pallaykuna rimarichkan principalmente ka Rusia riki denunciakuchkan. Chay Estonia riki chay ex soviética en realidad, pero OTANman ñariki pertenecen. Paykuna riki chay armas nucleares nisqanwan armakuchkanku natenqa riki kay guerra mas hamukuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna mana tukuy munaq hina kachkan kay guerrakuna kay punchawkunapaqa may tukuchkanchu kunankama Rusia y Ucrania. Chayñataq haynawata chay Irán y Israel qallakuykurqa rikunapas chaqay munaris hinalla sigichkan. Chaymanta chaqay Pakistán y chayñataq riki Pakistán y Afganistán chay iskay llaqtakunapas guerrapitaq kakuchkan. Faltachkan China y esta chay isla Kuwait nisqallanña. Chaymanta mayqintaq faltachkan. Kay Americapiqa rika Estados Unidos ñam dejaron ña Venezuelata tamik munapayachkarqa atacayta rika Groenlandia. Bueno, chayna pasakuchka rika wawqillaykuna panichallaykuna kay pachapi. Chaynata kay Venezuelamanta rimaspaqa ninrika Delcy Rodríguez kay Trumptaq amiguchanchikmi amaña amigucha Trump chay bloqueokuna kachunñachu chaytaqa bastanllaña amike chay régimen chavista régimen Maduro tukunña kunanqa riki amiguchañam kanchik chay bloqueokunata riki tukupaykuyña nispas nin wawqillaykuna pallaykuna kasurunqachu imayna chaymanta rimaspaqa chay huknin mamachanku riki nishkan ñam kutisaqña Venezuelaman hinaspam riki umallikusaq como ñuqayku ganawraniku eleccionpi natenqa chay transición nisqanta chay entrega cargutam umallikusaq nispa hinalla hikutakuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna chay mama Rodríguez. Chaynata riki últimanki kaytaq willarqaykichikña avión de fuerza aérea boliviana chay riki wichikuykun riki cargantin kay el alto nisqanpina kay perikina kay Bolivia periki wawqillaykuna pallaykuna chay avionpitaq rirqa riki chunka pichqan riki runakuna rirqa y paykuna wañukun. Chay aeropuertoman tiyaq riki mana aeropuertomanchu tiyaron sino cercan carreteraman chay carreterapi chaqaya haperon riki carrokunata hatunta taxata riki wawqillaykuna pallaykuna chaypipas wañuykuna karonta chay avenida costanera nin riki chay kachkan chay el alto nisqanpi chay aeropuertoman tiyaq chay huklawpi tiyaruspan kay sachakuyta riki ruraron wawqillaykuna pallaykuna chayqa riki avión militar tipo carga Hércules nisqansi chayta rurakurun. Mana chayllachu rikaymanta riki nichkantaq ari chunka pichqansi wañukunku y chunkañataq kirisqa nin wawqillaykuna pallaykuna. Chay avionpi kaqkuna y seguramente carropi kaqkuna chay wakiq kirisqakunaqa riki kakullanku.
Chaymantataq nichkankutaq rikaw nichkankutaq kay avionpiqa alluquchapas rirqam y chay alluquchaqa salvacorosqam nispa. Bueno, chay alluqucha rirqa kay avionpichu imaynaya uychataqchum rirqa utaq hukaqnin carroyuqpa karqa hinapiriqa dueñonta maskaspan chaypi chay avionpa wichisqanpi puñukurqa rikaw chaypas kanmanta pero nichkanku manam chay avionpi rirqa chay alluquchapas chay alluquchaqa salvacorosqa nispata rikaw qillaykuna pallaykuna. Bueno, kaqayrika horata demoraykunchik lluqsipi y chayñataq riki kunan ripukuypis demoraykunchik ya son 9:14 de la noche ñamerika wawqillaykuna pallaykuna hora ripuchakunanchikpaq chayaramun ña ripuchakusunchik kunanqa sábado domingo kamaña ñam kachkanchik riki 1 de marzo kimsa kaq killapi ña marzo killapi wawqillaykuna pallaykuna kay marzo killa ripukunqa chaykamunqa ya Semana Santa y chaynallataq riki elecciones 2026 abril que ya pericao entonces ya prácticamente elecciones de que asui kamuchkan ñañame que ya para partidos políticos fuerza van ñari que chay campaña ko tarwachkan ruakuchkango chay konamanta chi kay puncha kona periginalla marina kachkanja kay kamariko awjle kono pelekona kay programa llanchi konan tota Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa.